O whasilisila aloa'ia nei le Afioga le tiute o le atunu'u le Afioga le Palemia, le Tōfia pe o pāsia le kapeneta, le avea lo le tama'ita'i Lōia Mauga Precious Chang, ma Lōia Sili o le atunu'u, e wha'auawina le fo'i tiute, sa sē'ei le tama'ita'i le Afioga Su'a Hellene Wallwork. E tō tolu I lātou sa tālasanga, ia ma e tō lua ele I lava atu pepa uma sa manaumia. E ala I whātutu muino avanoa ia ma qualifications, sa tatau ona iai. Pei tai wasa wai le whautuanga al tātou komisio ngā luenga vol tātou pisasi, ia e whiriwhiri loa le Afioga ia Mauga Precious Chang e avea ma tātou Lōia Sili tūmau o le si tolu tausanga. O pāsia fo el kapeneta ma loma le whaawawina o lona tōwhinga whātautonga mo le vai asfau. O le tama'ita'i Lōia Mauga, o Lōia umia nisi o whaailonga, e au fiele tikiri o mta aupu tautula fono, mai I le Universitea Victoria New Zealand, sanga lue fo'i o se tasi leo sui ale ofisa Lōia Lōia Chang, a toai ma le ngalue I le ofisa Lōia Sili nisi o tausanga o mamae, o le vaenga fase formaltasi o le whaavai o le Mālō Samoa, o lo whaavai nai le whidiwhili o le tama'ita'i fo, e avea ma Lōia Sili le atunu'u.